sa Motšhudi Center Chiefs. Motho e tshwantse ke go dumedisa ke go amogelana ke biwa Regional Richardson. Mo tshwarela tautona re slang batsogwane a re puso e tsweletse ka go tla ka methale ya go tlamela bagodi. Re tsogwane o buile se mo moletlong wa go lemoga bagodi kwa motseng wa Kidia. O ne o rulagantswe ke bodiredi jwa lephata la botsogo kwa kgaolwaneng ya Mopipi se ba itseng tebogo. Ba ke bangwe ba bagodi ba motse wa Kidia ba baneng ba tsene moleto wa dijo tsa motshegare o maikalelo a one e neng e le go lemoga seabe sa bone mo go ageng le go thabolola lehatshe leno. Mo tshwarela tautona o ne a ba tiisa mooko ka go ba abela dimpho. Re na le batho ba e leng gore ba vulnerable le batho ba ile gore ba kgona go itirela dio ka bontsi. Re gona le modi ko he modi ke botsadi jo ile gore bo re tsisitse mo lehatsheng le le ka kwana. Re ha ka lona ha e ka ne se lona go ka bo go sena tafole yone. Ga e ka ne se ka lona go ka bo go sena jone botswanatsho le dirile go le gontsi. Rona ka dingwaga tsa rona re ke go ntsha batho di out kana go ba lemoga botlhokwa jwa bone mme ke tsela ya mongwe le mongwe wa itse gore ga go stare ga gona ka se ka tshela ka tese sena modi. Lehatshe la Botswana le itsewe ka puso ya batho ka batho e bagodi ba nnileng le seabe mo go ageng le go itshegetsa. Ga se puso ya kgokgontsho ke puso ya e tlhokomelang batho bile ga se puso ya tshololo ya madi. Le tshwaretse gore le tshwaragane temothuo temo ke ene re rutetsweng nna ke bua ke sentse ke lwa le go lema ke bolawa ke matho go sa bona. Mo tshwarela tautona o gateletse maitamo a puso a go tamela bagodi. Ke re le lemogile ka melao e le amang bagodi. Le ta thusiwa ka dithuso tsotlhe tse di le tshwanetseng tse di harologaneng. Go booking la thusiwa rona la hatsi hela mleleng gore boko ja rona booki ja rona bo mahala o tsamaya boa go tsena ko di-operationeng le go iswa ko mahatsing a le go bolwetse ja gago bo tshwere ka nako wa go bona booki ko. Ano re lebogele go itshoka ga lona mo le go itshokang ka bobelotelele ja lona ka go tswelela le ntse le emi lehatshe la lona nokeng le puso ya lona nokeng. Mo go tsa dithabololo bagodi ba bane ba tlhalosetswa gore tsela e tshwaraganyang motse wa Kidia le metse e mengwe e tla tswelela e tshelwa mmu wa lekgarapa gore e kgone go tsamaega segolo bogolo ka nako e ya dipula. Se ba itseng tebogo Botswana Television Kidia. Mokwaledi wa lekgotla la kaboditsha la kgalagadi Re Nicholas Motlogelo a re lekgotla la ditsha la kgalagadi le kolotiwa madi a kanang ka 17 million pula ke beng ba ditsha tsa dikgwebo. O tlhalositse fa se kgoreletsa tsamaiso ya ditirelo tsa bone ka ntate ya tlhaelo ya madi. O buile se jaaka lekgotla leo le ne le tshwere thuto puisano le beng ba ditsha tsa dikgwebo bošeng ko go kuntsi Neo Modungwa ka pego. Go kgobokanya madi a dituelo go tswa mo ditsheng tsa dikgwebo ke tsela nngwe lekgotla la dikgwebo le dirisang go oketsa madi a la abelwang go tsamaisa ditirelo tsa lone. Ramotlogelo a re go tlhoka go duela ditsa tsa dikgwebo go ama sekgwama sa bone ga mmogo le bokgoni jwa lekgotla leo go isa ditirelo kwa setšhabeng. Bangwe go na ditsa ba dibelebele wa dibelisetsa di se hela o ta bo belisetsa le commission le hela e le go kgona shop bona taba ya go nna ba keneke go tsaya dikoloi ga ga motse go ta tsa o fasa go mo ploto ya go keneke. Le fa go ntse jalo bangwe ba bagwebi ba tlhalosa fa lekgotla la kaboditsha le tsaya nako go tsibogela dingongwara tsa bone. $600 by $400.
re motlogelwa o gwetlhile ba ba neng ba tsene phuthego e go netefatsa fa lefatshe le ba nang nalo le ka ba tswela mosola a ba rotloetsa go ipopa go dira dikhamphane gore ba kgone go ikopela madi mo makalaneng a thusang ka madi a go simolola le go godisa dikgwebo. So let's get into partnership or list out or level this. That's what the level thing. What's there, my dear? Never you want to jump where that wall beng ba disa tsa dikgwebo ba rotloediwa go duela disa tsa bone ka nako go itse gore sekoloto se gole go fitlha ba sa kgone go se duela gotlhelele. Neo Modungwa, BTV News, Hukunzi. mogolwane go tswa mo lephateng la banana bong metshameko le ngwao mo kgaolong ya bokone botlhaba re Albert Kanani o kopile bane ba motse wa Tatisiding le metseng mabapi go fetola ka fa ba lebang bodigatsi ka teng fa bua mo moletlong wa Project 99% mo Tatisiding re Kanani a re go na le methale e le mentsi e bodigatsi bo ka tswakanya itsholelo ka teng. Abigail Madorobo. Moletlo o wa Project 99% o ne o fa badiragatsi ba ba harologaneng sebaka sa go supa talente ya bone ga mmogo le go amogana megopolo le maitemogelo ka mogama wa bodiragatsi. Ka jaana ka nako e dikhwairi e nna tsela e bontsi bo itusang bodutu ka yone ga bo go le maleba go bo dikhwairi di le mmalwa mo moletong o mme fela dikhwairi ga di a tshwanela go lejwa e le tsela ya go itusa bodutu fela. So ke boikarabelo jwa ministry wa rona through maphata kana lephata la Arts and Culture le la National Arts Council go bona gore re supporta bodiragatsi ebile ra bo godisa ga se go bo godisa hela ke gone go leka le gone gape go be commercialize gore he banana sebaka sa gore ba dire letseno ka bodiragatsi jwa bone. Nako e hitile ne le gore nya ke go diragatsa hela this time around emphasis e mo goreng re bone gore re commercialize bodiragatsi. Mo rena le bogosi ya motse wa Tatisiding le ba botsadi ja motse wa Tatisiding re bona go tshwanna gore re ba amogele ka bata ka mananeo a botlhokwa a go ntsha bana mo mebileng mme ke re betso ke tsa gore mogopolo ke mogopolo monte thata gore bana ba rona ba ntshipe ditalente tsa bone ba thoke nako yone e ba tla dirang gore ba thoke se ba se dirang mme ba inaakanye le moopelo ke re gone mo hela mo ke tsa gore e tla re go ya pele bana ba rona ba tla boela mo tseleng. Setšhaba se gwetlhile go lemoga fa mogama wa bodiragatsi e le tsela e bangwe ba ka itshetsang ka yone. Re tshwenyegile ka dinotagi tsa banana ba mo dinotagi mme ga re ba blame, we don't blame them for that because go na le dikgwetlho tse dintsi tse e leng gore di a ba phušetsa teng mme ano se phirikise ke le thusetse ruri gore a le tswa ga lo itse lo tshwanetse lo dirang a re tse modiragatsi ka thwagalo. Batswana ba rotloeditse go godisa mogama wa bodiragatsi ka jaana e le nngwe ya megama e ka thusang go kabakanya itsholelo ya lefatshe leno mme ebile gape o ka dirisiwa go anamisa melaetsa e farologaneng mo setšhabeng. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Dipula tse di mašetla di tlogetse motlhala wa tshenyo kwa metseng ya Tsamaya le Sevilla kwa kgaolong ya bokone botlhaba. Tshenyo e akaretsa go rutlologa ga dikago dingwe mo metseng eo. Abigail Madorobo le Faith Titete ba tswelela. Sekolo se se botana sa Tsamaya ke nngwe ya dikago tse di amilweng ke diphego tse di mašeta le dipula tse di gosomaneng mo metseng mengwe ya kgaolo ya bokone botlhaba. Dingwe tsa dikago di rutulogile mo go togetseng dithoto di le mo lebaleng le dibuka tsa baithuti di le mo metsing. Malapa le one a amegile ka jaana mo metseng ka bobedi malapa a ka tshwara 20 a amegile ka ditsela tse di harologaneng. Tota go na le tshenyo e tona ditlelase di setse di rutumologile di sanke di hatsi di emeletse le ka dipolanka mme yalo ditlelase tsa teng tse di amegileng thata-thata ke ditlelase tsa free tsone tse e leng gore tsotlhe di emeletse di duse e be go raya gore e nngwe tlelase ke ene re beile dibuka mo teng. Dibuka tsa teng ke dibuka tse dintsi hela tse e leng gore re ne re designa
re di sa yana library dibuka tsa teng ke tse le gore di senyegile di wetswe ke di-ceiling di tetse metsi tse leng gore ne di le gase di metsi tota di nnile tshenyo hela e tona thata kopa gore nya betso a motswana mongwe le mongwe o ka re tswang thuso ba ga re thuse le se ka ra ba gore goromente hela ke ena ka re thusetsang batho le rona ba e leng gore re batswana a re utlweleng ba bangwe botlhoko gonneng ga re ka re lebeile gore go senyegile jang re ka bona tota gore nya ke tshenyo e leng gore ko komiti ya dibetso tsa tholego mo kgaolong e malala a laotswe go katamela bothe ba ba amegileng re tsibogile ka gore ke go etsile maabane bosigo mme a re phakela ra goroga gone o ta re le komiti ke ka re malala a laotswe ka gore ra itse gore nako tsoketse ke nako e leng gore kgaolo ya rona go na le mahelo a e leng gore a tshabelelwa ke tsone disaster thata-thata tsa di-people le dila jang mme ne a re go gorogeng ga rona mono ra tsamaya le metse e mebedi wa tsamaya le sedia o e leng gore ke yone ne e lebega e amegile thata bangwe ba ba amilweng ke tshenyo e ba lebogetse thuso e ba e bone mo makalaneng a harologaneng e ne a re phakela ka thusiwa ke bomabibele gonne ba tlile phakela mme ba tla ba botsa gore a gona thuso ya potlako e leng gore e ne ka tlhokagala mme eno go sena sepe se se ka tswang se senyegile thata mme ba boa gore go tata ba bangwe le bone ba ne ba kgabola ke yone e tlile ba nthusa gore ba re ba tla batlela dijo sengwe se ke se tlhokang bangwe ba batho ba ba amegileng ba supile ha ba tshwentswe ke bangwe ba ba anamisang ditshwantsho tsa mato a bone mo maranyaneng ka nako e bone ba santseng ba thubegile dipelo mme ebile ba setse ba leka go batla tsela ya go baakanya mato a bone Faithy Dithethe BTV News Tsamaya Lekala la mafatshefatshe la dijo la temothuo kana Food and Agriculture Organization le tshwaragane le maphata a mangwe ba simolotse lenaneo la Botswana Sustainable Miombo and Mopani Landscape Management Project le le tsileng go thusa go fokotsa go kgotlelesega ga tikologo le go thibela go remiwa ga dikgwa lenaneo leo le tla dirwa ko Chobe Enclave le Tutume ke tsote emane o le gantse pego go fokotsa ga temoteba le go shaganaga le go hula ga leruo go feta selekano mo go bakang go tlhaga lefatshe le go kgaola ditlhare ke dingwe dilo tse di baballang tsamaiso ya tlhokomelo lefatshe mo Chobe Enclave lenaneo le tsile go thusa thata mo go tlhaboleng lefatshe le tiriso ya one mme re phelong le thusa go oketsa selekano sa go ntsha dijo tse di lekaneng mme ebile gape le thusa mo matshelong a batho an impact program which you want to see the improvement in terms of food security that can only be done when you are actually making sure that the land is productive. So what you're going to do under this project is to come up with activities that are going to enhance the productivity of the land. One of those issues, like we have to do some restoration aspect too, so that we can reverse and avoid land degradation. Bana le seabe mo lenaneong le ba tshwanetse go nna fatshe ba tlhodimela metlhale e mengwe e ka thusang go tlhabolola tiriso ya lefatshe ka ebile maphata a tikologo le bojanala le la temothuo a akarediwa le mo lenaneong le go itemogela impact ya se re tlabeng re se dira gore ha re beile in place policies re thusa go dira di-plan tsa di-integrated land use management plans re dira capacity building ya our forest extension services re dira capacity building ya bodiredi hela ka kakaretso ministry wa tikologo ministry of environment le ministry wa agriculture ke one di-ministry tse e leng gore di kopanetse go implementa project e bana la seabe ba re ba itumeletse lenaneo le ka ebile tirisano mmogo mabapi le tlhokomelo ya lefatshe e a nametsa ya rona tiriso le di bapalwanage gantsi ga se e leng gore ra rema kante re bolasta re gothelela tsa go dira tsone ditatana tsa rona re tsa phate nngwe e be go ba go ntse go sala sethare sentse se eme hela gone ga re dige sethare yana ba goroga go na le sengwe se ba se ba mo tafole e le dijo so batho ka bontsi ba tlhaloganya le gore go botlhokwa gore re somarele di tsanaga ditlhare di tshwanetse gore di sumarelwe ka lebaka la gore ke tsone tse le go di a re jesa mme le tsone gore di ate kana di kgone go tsala di ntse gale mo lehatsheng
di tlhokana le yone thuo ya notshe ka gore ga re lebeletse go gwedisa ditlhare mo botsogong ja rona ke gore ebe di gwedisiwa ke tsone dinotshe ke ka mo ke ne ka ntsha yone ntlha gore gongwe notshe tshwanetse go somarelwa thata gore re tle re kgone go ka tshela ka gore re tshela ka tsone dithare banni ba motse ba rotloediwa go emisa go rema ditlhare le go tshuba naga mme ebile ba thusa go tlhokomela lefatshe. Kitso Temane, Botswana Television, Kasane. Setlhopha sa mmino le kopelo sa sesole sa Botswana se tsweletse ka go rotloetsa le go abela bao ba ba tlhokileng lesego mo setšhabeng go ralala lefatshe leno. Setlhopha se se abetse lekgotla la bobelotlhokomedi la kgodisong center ko motseng wa Kanye dikete di le 25 tsa dipula go thusa bana ba dikhutsana ga mmogo le bao ba ba tlhokileng lesego mo setšhabeng ba ba tlhokomelwang ke lekgotla leo. Ke se go fetse Makwinja. Setlhopha sa mmino le kopelo sa sesole sa Botswana se tsweletse ka go ngoka batho ba le bantsi ba ba kgatlhegelang go tsenela maitiso a sone. Mme se ke sone se thusang gore setlhopha se kgone go kokoanya madi a thusang makalana a dirang ditiro tsa bopelotlhomogi. Modulasetilo wa setlhopha se Colonel Gaone ke gapile a re ba khotsofalela thotetso ya Batswana mo loetong la bone le maiteko a go kgobokanya madi a. Ka jaana ba ne ba tsere sebaka sa ngwaga tse tharo ba emise lenaneo le morago ga go tlhagoga ga segajaja sa COVID-19. This is the 14th place we are in, and we have reached to 20 charitable organizations, amount up to 425,000 money that we have donated so far, of which this year the budget was 450,000 for all the venues that we will be visiting. Mpho e tla ka nako e maleba ka jaana lekgotla le la kgodisong center le tlhalosa fa lena le tlhoko la madi fela thata. Ke itumeletse masole a Botswana mo go gakgamatsa madi a kana 25,000 bana ba ga ba duele sepe mme ba thusiwa ke dikereke tse pedi tsa UCCSA tse di mo Kanye mme madi a ba ntshang dikereke tse ba tsa mo meneelong ya sontaga le sontaga mme ba tshwanetse gore ba duele babereki ba sekolo be ba rane sekolo ka one jaaka utilities, teaching aids and other things. So madi a re abetseng gompieno a tlisitse monyenyo o motona mo diatlhogong tsa rona ka gore na le matlhoki a mantsi a e leng gore you are going to meet them ka madi a. With regards to Sologelo, yone teng, but we cannot compare it to the previous years as running kgang ya dikolota se tsa itshwelelo mo COVID, as we are witnessing the Ukraine le Russia in or as of now e affecta le ha sehela economically, global economy. This year it was after COVID and the preparations did latanyana, and which I don't blame people, but the response that we see to me is promising. Batswana ba kopile go tswelela ba rotloetsa setlhopha se mo nakong eno se tla wetsa lenaneo la ngwaga ono ka go tshwara maitiso a bofelo kwa teropong ya Lobatse mo mafelong a beke eno. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Motho etso go balabala ga ngwana ga se botlhale ga kologalo tsa se kgakgante jana ka nako ya roba bobedi tsa metshameko ke tseo. Motho morakana mosha ga ola le nageng a di garele ka tsa metshameko ke di mashakgo mo metsone tsa re setlhopha sa security system se fentse sa Orapa United ka dino tse pedi go lefela go ipaya mo maemong a botlhano mo lokong ya Botswana Premier mo motshamekong ono tshamekelwa kwa lebaleng la Lobatse Sports Complex a re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Try and release is it set for the other side. Flows a good ball in. Oh, you can see the indecisiveness of Malapela. It's a goal by Ratibana. It's a beauty. Referee says no penalty. On the counter, systems can break them. 3 against 1. Idilidalis. Tempo. Ratibana is a beauty. Tato Hopute. Whenever things are going, whenever you need to make the right decision. Eric Okame goes down. Penalty. For the Zimbabwe to give Orapa the first goal, and he does calmly so. They are back in it.
They have given. It's a very big 3 points. We really needed these points more than I could imagine. As you saw the fighting spirit on the pitch. So I'm really happy about the 3 points, but there are things that we need to address going forward. We continue to struggle. I thought today we had given it a fight, and it took maybe 5-6 minutes of madness, and at the end of the day, it's what cost us the match. And you look at their first goal where their player escapes from the pressing zone, but we still had ample time to regroup, and we didn't. And where we thought we would have a go at them looking for an equalizer, they hit us on the break, and at 2-0 it was always going to be a tall order. But when we scored, we still had time. Unfortunately, it wasn't to be, and we lose once more. Setlhopha sa Prisons 11 se tshamekile maleka a nno e le nngwe setlhopha le sa Moshudi Center Chiefs mo motshamekong wa ligi ya National First Division ya Borwa o neng o tshamekelwa kwa SSG Grounds mono ga Borone. Maduo ao a tlogela Prisons e le maemong a lesome ka dintlha di le tota di le 10 go tswa mo metshamekong e le 10 fa Magosi e garela ngwaga e le mo go a bone ka dintlha di le 15 a rutlwe Katlego Kgakwele. Ditlhopha ka bobedi di tsene mo motshamekong o go sena ope yo sireletsang ba tlhaselana kgapetsa fela Prisons ya nna bone ba ba bona nno ya ketapele karolo eo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 31 ka kutlwano sentsho. The Warders ba ne ba tshwarelela ketapele eo go fitlha motshameko ya konakong ya go ikhutsa. Mo karolong ya bobedi, Prisons ba tswelela ka go tlhasela banna ba kwa Mochudi fela Tumisang Selolwane a bo a tsogile sentle a sireletsa bontle go netefatsa fa Prisons ba sa atolose ketapele a bone. Fela ya re The Warders ba solofetse gore ba tla fetsa motshameko o ka phenyo ya nno go lefela go fa one Molapi a emeletsa barati le barotloetsi ba Magosi a lekalekanya dinno mo metsotsong ya dikgobalo go fetsa motshameko o ka maleka a nno setlhopha. I believe I played well except for poor finishing. Otherwise, the whole of the game I did well. I created chances even on the last minutes. We created 3 or 4 chances, but we couldn't convert. That's where we failed. One of those games, to me, it's 2 points lost. I don't think Santoro really game. After game a week, after the win, I think the boys thought maybe I would not an easy game. Complacency, they creep in. We try to talk to them about it. Or win baje rejelegana sama lo ba be baja for our recipe mo. You play the game, we'll gonna celebrate that. I think that's what killed us today. Mo metshamekong e mengwe ligi eo ya Borwa e tshamekilwe maabane Jwaneng Young Stars e lobetse mo go ditshane Fighters dintsi ka phenyo ya dinno tse 10 go lefela fa Union Flamingo Santos e notile Extension Gunners ka nno e le nngwe go lefela. Notwane e buile kwa tsabong e sa tshola sepe moraga go betswa ke Desert Ngau ka nno tse 2 go lefela mme kwa Mankgodi Black Forest le Tlokeng United di tshamekile maleka a lefela setlhopha fa re le baka kwa Bokone e ntse le tsa First Division Motlakase FC e fentse Peacemakers ka nno tse 2 go ile nngwe fa BR Highlanders e notile Mbalakalungu ka nno e le nngwe go lefela. Baeteledipele ba Loko Chadibe FC ba kgaogane dintlha le Santa Green ka maleka a lefela setlhopha fa tsa Botlhe FC e faphile Sankoyo Bushbucks ka nno tse 2 go ile nngwe. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Molwaganyi wa kgaisano ya chess ya Besa Masaiti Women International Master Nom Charles Masaiti a re kgaisano eo e tla thusa go godisa motshameko wa chess go tswa kwa moding mono gae le mo Afrika ka bophara. Masaiti o buile seo kwa pulosemmusong ya kgaisano eo mono Gaborone. Masaiti o supile fa kgaisano e le lantlha e tshegetswa e bile e reletswe ka motshameki wa monogae wa chess Besa Masaiti yo fentseng setsele lantlha ko ka bodietseleng ya tsa metshameko monongwaga e tla thusa gore batshameki ba kgone go gola mo motshamekong wa chess mme ba felele ba tshameka metshameko e duelelwang. O editse ka gore e tla thusa le go tsweledisa fa lenaneo la re ba bona ha le feletseng teng. With this tournament, we are going to have 2 categories. That is the WIMNO, which is made up of the best of the best. This is the best of the best. That's why you see that in Botswana we have 3 players. Dr. Francis, whom I could say that is
more or less like the captain of the national team and is one of the seasoned players whom we believe that is still there. She will play here. Naled Malape, the just recent winner of the Botswana National Sports Council Elite Scholarship, believing next year is also going to play here. Then Vesa herself is also going to feature here. Then we have high-rated players who are grandmasters, who are women international masters, who are international masters playing in this event. Basamiki ba le lesome go tswa mo mafatsheng ka Botswana, Africa Borwa, Nigeria, Romania, Poland, Georgia, France le Mongolia ba tla ba phadisana mo kgaisanong e. This I think it's a vision. I wrote it down last year in 2022. I said I want to help grow an initiative that can promote chess in Africa and of course encourage young girls and boys. We took the theme of changing the game for the girl child because I believe that's something that is very necessary in today's society. We want to encourage our young girls that there is more to life. I think I'm very lucky still to be invited in this competition. Hope this tournament will be really important for region, your country, but also Africa to promote women chess. I've done another events in the past to promote African chess with the program of International Chess Federation, FIDE, and with Susan Polgar some years ago, and I was making formations in Madagascar, actually. So I'm really happy to continue this tradition, let's say, to promote more and more in African countries chess. Khaisano e simolla kgwedi eno le lesomele bofera bobedi go tsana le masomamabedi le bone kwa Cresta Hotel mo Gaborone. Mofenyi wa kgaisano o tla ikgapela 12,000 pula fa yo tsere maemo a bobedi a tla sa 10,000 pula mme maemo a boraro a tla bona 8,000 pula. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Tsana ko ya bosupa di ba khutlo gone fa re ba gape ka tsana ko ya boroba bobedi.